ata miwa ye die ne ye wo mbebre aha ma me tie di ye abrabom ni say dada setena ne betu mpon na pen no e ba say beboa na nka aka de e de bebo ye bra no aba no wano ne etimi di abobra no ne etumpon ye de tumpon bomodin konsoko sisi asa ofem wo de bibia ko SOMPA ekwan ye de ma obi oyeye no after 6 years ekwan na tutu asa can't minko pen na ewudi eni bi no pen de ewusen ye say consultant wo or say kwan no kwan aye fa so aye no ebetimi awo for the next 20 years kwan na tutu eni mfie ono so atro reporter what sign mi wura na kroma no ansa na onsa be ka sika no je se pen si so se pen ni si so a onsa nka sika de da pen no ewudi a edi nyina ne se ye nimpefe sa ade a ye to sika no doso obi di bi ahyem ene ye friend inflated budget no ya nsan a emma da pen no be sign na pen na wudi ne de ya pa de twansun mu no eye se ye was senior high school ye no anuane de mom ene de Adi Ghana Awu na assistant headmaster domestic oni beza any matron aka bom no mo komode akwa adwama so akotom esichire ene ne mo de abegu school aye nim se dudu sei na ya to ne de abegu school mo ya san tro se storekeeper no so take records say ni na aba eni na edrus middle of the term I catch him crying say omunko fi na aduane nasa aduane no way storekeeper or the pen on the beza and assistant headmaster domestic timari nyame anim e de nkran aduane na bi supermarket omuzo rice and sugar distributors mi wa nye pen e di ewu ko bank na ko use card e na e de sign pen kro ya SOMPA FM enti de bia no omo de omo nsa bo nsuo num ko sei no mo de aso e techre maso no mo de pen na fetchire afa nsuo na obotu num na kono omo nyomo ho tam pen ntia mira na nim ne esre pa niti pen na wudie ne de ma ne ya awre ho ye football na ya ye num no kra na ehunu mira akra na paper na ekra no was signed 2 years the onu di ko fie no na the team ne the register no 4 years pen chese say contract na 2 pages nti onu no sign e chire ha no wa hwesoro no to sign na e man copy so pa ko sign 3 copies onu no copy ni 2 na mom di oja ya club ne de ko register no that's 4 years pen enye pen e di ewu akun yen ama ya tie mfie so be ko adwuma nkra wi sko mu nya adwuma nye ne wo fada so te adwuma mu because what ne pen no so they are so 10 years until you retirement crown ya man contract so mame yaw akonta oyin ni akwaba ya de na mame ntie yaw pen ayeye pen wasiesie ye pen wamaga na fa na ntuma papa afra akonta daro hini go na nya pen isiesie makabi baby too anope yete dem ma say kra hwe ne pen ayewo de ne kra wi ne hwe ne pen ayewo de ne kra wi ne pen makeup wa pen ayewo ba fu yi de ne kra wi wa kra de ne kra wi enye pen ya foda ne pen aye ohini ne animu odi si yi ya pen or the church on any pen na pen ma sa ewura ne nim de so onye makeup ana odi asiesie no meboa mini ho akota ne ma pen asiesie Ghana ye Ghana yie me de ko health peninti nyame adom akufo ado se osi agenda 111 so obewie so onwie sofu bi din wo so obi nim but pen kro no a akota kanani ama ne kwa wo so a ye de chim no mawu doctor said there be o de 9 months no so si ya kridmu abra peninti ye betwa ye yi akoda no din wabra wonko ye chim wo ba wo biesi NW hwan de pen ena masa nim de no nti ne pen asiesie Ghana waye Ghana yie pen nti yase so am interchange akachefo na akotena se akodrom aye design awie akasika ebeba ami e dia ye pen nti nyame adom akoda ebeye pen gusu siesie Ghana akoda pen nti Ghana ye ho kire ye no ye kokosi broni ho ne ye de nkrata akoto nanim IMF
wa bail out pen siesie Ghana eye pen boy krono ma ye hotre wa mo ye krono wa chichai pen ye nyina ye di ye e na o man ne bo e na pen nti wa sa ma ya dwene si yanko kwasi broni ho no wo mo a no won siesie ye akota pen nti ye nya akwan ko suku ya chechefo kire ya de ene ne ye di aba besi akota pen nti we studio ha pen nti o nipa no siesie studio ha esise mfidie enye suku no koye na pen kire na de pen siesie Ghana pen ni Ghana Awu ene pen nti nyame adom Kumasi akwa nyina asphalt meboa akuta pen nti e kan pipi koye interchange okumawu by election pen nti o kan pipi e koye interchange e okumawu by election the pen amananye pen na mo siesie kuma wo akwa nyina enti pen de ne pen na ye o man no hu wo siesie ya broso akuta hwe akwani sen na nya pen no mo se aboy krono pen krono chen etio akuta no ehwehwe made pepa ne nsa kwa pen nti enefia dai atapoku as African way adai se pen da pen de man South Africa way brante no pam ye ne pen na kire na de pen yes akuta ene enim de akuta ye nyina pen na de ma ye ti pen ni e o pen no a watete doctor ne sa pen no a na atete amroba iti pen de wasiesie yen amroba o boni pa akuta senya amroba san kam no mi no nke koto padlock nto ye dem ti baba padlock na lo ti baba padlock na no enya sika why business iti pen de wasiesie pen de enya Ghana nko na edi wiase nyina wiase sompa me fa me anga infra wade mu pen nti ya ware ka edi enim na nanom ya hia ya wade efia wade no ne ye de tete yen kwasko kwa akofa bibia ba certificate sign yes sign so a obema no odi sika ne oba no wade no oni access to certificate no na ma me na gide akoto no potomento afe no nya hu sene saka eyinu certificate na wi a oti jiro na me nkyere waluta uchi ana wudi wasimidi ose konteni apro kwan ababra na me ntete mawuni na wo wi a afei wode dada nchen ni odi som afei obehunu na painti papa ni nya stroke no afei ontumi nkasa no maame no kra ne lawyer na etwempena na afei ye sakra ne emem e wo wi enim se de be ne emani nyina ebeba be den abedi opesi papa no ebeba abedi oba no aside enso nkanye pen ene ye fia amamre ene wale ne yetena ye ba bia kaso jaba painti abrantie bi ko jail because wahwa baba wa bia ma baba wa na university abai wa ne hu pay mu atwero no wakache ne semi ntumi ni fitani nkwa out because fitani awia untumi fami pie nkwa restaurant watade hewo no awia nya de abetumi abefam de me pie eti abrantie na dwen wa atwese kan atwitwa bai wa no because of investment ya akomu no a ene wo de prisan paint enti pay de awia singina na braya ababe di ewuo enye Ghana nko the corruption abemu pe na hode obeka hode si ntimi fe ko ye enu ye nwie gire nya 3 days non stop ni ejina so a e ba abemu a enso ka enye the said make ya brantie ye na kwa akotum aya bo an mo gina ka no enso kanye sa kanye penya kebi anka oni abawa ni nyina yesi ensin ye gura tipen omo kom ba bi ohunu bibi wa abawa no so memmoa no na wo mpeja me de me mesua adwuma owie ye ohun pen ni mu twira pen no si froko no wa nyo size ne me wonya no e ba ni twitwa ne se kan goku no enye painti na na je friend de ade bi asende yen me o se me fama ene wo ye driver ni na akwa akotwa wo mai ya umchichecha ibia ya be mu atwa no busumi mi 2 quarters de no ni a record baako wo ka receipt wan asama ne wa so ntokwam ni ene wo ko e wo me fo so sesi abra nya bra na e ko ne de video ne to so a e ya ro so driver ni baako o so ko bo ne car o na mane e we out as ya fato so no de wanya hunu se baako ne ya record baako no wo krata so de onim ho ni asem pen
that's a one hwe we fi said driver ni nu na wan tua o sa enso ya gidi mienu ni ama ba ko receipt e wo me phone so sesi ana na je fra na no de send me and ope kwa friend wa busa me se me de ama o ma he ne nka ho asem na ya de a ehu paint aso penity ho one record title no so be dey dem ho eti ono no heaven kura bebo no kaso penny ka so ko heaven paint e bebo no because the car water no nyini na no de beko wono so betidi no de ahen botom mu awia eti paint ye di awu okay we are singing na nya ga ya kwa wo ma no so akota ni ama pen siesie ne say wo se paint boy bi dem sa boy ne sanya pen ana de ne kotum ne ye gya no a e ka mosi na bo aku no mo ya ne Steven eti sa pen ne de ne kotum no eya wo protect no woman protection e wo jail ho court no time you know court no say no woman protection man say e ke be si na bu aku ba we enti na de bia wo ko ba wo bre no we ante okay ya kwa wo ma no so pen ni pa of friend de hama e border dom kwan na pa bi da ho semi kwa ko zuanza no djuma pe me ne de to so djuma so obi na kira no so de chankwala no sa akra bi kwa ko twa ba no pe ka ho Yesu papa Joseph tapenta djuma no ye no obi na kira no omo hye scan no ma bombet me se odi scan to so ko yi ko ombechew ena mo de giare aba omo ko a akoti osi be nwie scan ni pen na me ye bank ya di scan gu dem a e kabro besa sako pen ti ya ko ye bank say physical number 2 ah eti mo ho ba pen dia wa ye na ye amro ba bia nchepe okay ya kwa ho ma no so